Sikhulumi lona iphutha kodwa sikhuluma iqiniso nje liphelele ukuthi phakathi kwaboThixo akekho onjengoJesu wethu. Athi uhlala kithi nathi sihlale kuye, athi uyena owenza umsebenzi. Abese kuthi uJesu njengomvini namagatsha, athi igatsha lingethele ngokwalo kodwa uma ngabe lihlala emvinini, okusho ukuthi kuyasiphoqa ukuthi singamvakasheli uNkulunkulu kodwa sihlale kuye. Okusho ukuthi kuyasiphoqa ukuthi ebuNkulunkulwini bakhe siyingenxa yevacation. Ivacation uyabuza ukuthi how many days ozoyihlala bese ukhokhela lezo insuku, kodwa malithi iBhayibheli uhlala kimi nami ngihlale kuye, okusho ukuthi ufana nala uhlala khona. Mawugcwalisa ama-forms inkwanyane kuthiwa uhlala kuphi, so ithumela kuphi izinto zakho uma sikudinga, bese uyayibhala i-address yakho, ebese izinto zakho bethi ungekho la ziqhamuka khona kodwa ifike ngoba la ziqhamuka khona bane-address yakho. Bengizothi mina ungafi uhlala kuphi, ungalahleki uhlala kuphi, bengizothi ungaphelelwa amandla uhlala kuphi, mawugula uhlala kuphi, mawuzwa isimo sempilo uthi Nkosi uJesu buze ukuthi uhlala kuphi. Sinohlobo lwabantu kulezi insuku nkwanyane Hiliyatha Azaya oluzulazulayo, asiqondi i-address yakho uhlala kuphi. Nathi siyakubona kodwa uhlala kuphi wena? Alibongwe igama leNkosi ngoba la uhlala khona kuney'thelo zakhona. Awukwazi ukuhlala kumpetshiso kodwa isivuno sibe ulamula, kodwa la uhlala khona uzothela iy'thelo zakhona. Kwakathi angibuze uhlala kuphi? Wawukhuleka kodwa kusakhulekeki, uhlala kuphi? Into zakho mayibheda uhlala kuphi? Njengomvini namagatsha hlalani kimi ekuseni. Ehiliyanda la brokhosi Hiliyanda, siqoqe uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, siqoqele ebukhoneni bakho.